Ai, namukela kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm psychology, of course, loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Hosi Ngove. Hi n'wi linka na Hlavu the Gupta, and to some extent even technology. Yeah, so ka sungula nhlofose ra the 24th of February, as you can see, fika ni scroll ka account ya Sayicology. Holo fika ni scroll mfeni kuma ku hey, ku ve na live video yi nga fika yi endliwa la. There were some interesting points here. Hi to va hi hi tsema of course. So hi ta hi sungula hi section of course yo yena psycho a nge survive without Hosi Ngove. So hi fika hi twa Sayicology a fika vula leswi. Vanalo va le ku tseketseleni, vanalo va ku vulavuleni ka swilo swo ka swi nga ri kona. Van'wana va le ku chamukeni va vulavula ku xi nge endli nchumu loko pfopfo a nga ri kona, xi nge endli nchumu loko pfopfo a nga ri kona, xi nge endli nchumu loko pfopfo a nga ri kona. Kasi you fool yourself. Mina hi mina kasi man mani yafa. Hinkwenu bvobvo a swi tiva ku phosa guys, swin'wana swa ze swa hanida ku hi ya le na leni ne. So of course that message yi direct ngopfu ni le ka defense ta Hosi Ngove. Leti nga ku kombiseni ku psycho a nge twali, I mean like this Good Friday without Hosi Ngove. Ni ku Hosi Ngove hi yena kha n'wi chayela na ku producer his 2 previous albums of course. So even vo Thembani Trust nga va katsa kwala because a ni ku na screenshot lexi nga ha mi ka swi vona loyi a kha chingela psycho ku is nothing, tingoma a ku tsala Hosi Ngove sweswiya. Se bvobvo la ku vuliwa Hosi Ngove. Va Hlavu va nga a va siyiwangi na vona, ni swona ku Hlavu fika kombisa ka nga ha ri ka level ya psycho. So psycho kahle ka swilo swo ku o va kha swi tumbela ta mara i va kha a vula vona ku fanele ka this section. Tluriwi. Ako lo nga ta ntlula. Lo nga ta ntlula. Ni nga namba leswi tivisa ku hayi swi komba ku leswi vo tala mi nga ku sloremi ku it's like that swi ta va hi ndlela yaleyo mara hayi so i ri le kuteni waloya nga till now. So lava va nga ku byakeni va vulavula a hi va tshikeni va byaka hi ndlela yaliyani cause kwa lexi hi nga ta xi endla nkarhi wa vona ku va chamuka so va tshiketeni va chamuka. So in other words swi vula ku psycho na Limpopo Poison a nga yi chavi kwani ku na vuheveheve of course ku yi ta va yi featureweni eka album ya Hlavu the Gupta. And swi tikomba ku ri mhaka leyi nga tiya, so swi vula ku psycho a nga va chavi because hi tlhela a hi twa a fika kombisa na mhaka ya malevhu la. Mina ni ri loyi a nga ta tlilameta a ri na malevhu yo basa. So swi tikomba na ku yi hanga na malevhu yo basa, I guess ku hi yena Dr. Josh Remanjani na levhu ro basa. I think ra white se psycho i rini ku na Dr. Josh Remanjani na levhu ra white la. To come back and check a ni swi hleketeni nyari ku swandla yena ra white, as you can see a redza a ha ku twa psycho. So in overall of course the albums ma swi twa masiku lama se ti huma online. So na yena album of course Sayicology independent yi ta va yi kha yi huma online. Yi ta yi ri online vo YouTube, Spotify, vo Apple Music, vo the iTunes sweswiya. Yi ta hi lava yi nga ta yi kha yi kumeka kona album ya psycho. So a hi streaming hi va seketela yi suka strong online. Kha ku phikizanisa leswiya va kha va ndla mali ti-artist ta hina hi leswo.